Kapitan Enteng! Barikwanang, umayak man makistandby. Ay, naimbag ka pa'y maribanang. Day talagis istambay ti kukuem. Ay katuwin Tadamot honorarium ni Enteng. Wan matkit di Uray sa anak nga agtrabaho, agbyag kami lata. Kaskaladon niya, mare. Ay katuwin Lumabas at marikwanang, maribanang. Ay maray, umay kapay tagi istorya tayo. Pasensya kayon maray, angam san amabalain. Papanam! Inakman isursor to'y inapit ko anatang. Ala, sige nga rod, maray. Ay, una yan ni Marituyang. Kaslasaan na mabambanog. Ay, kasta talaga ni Marituyang. Nagagat. Win nga rod Ay kimutong pa yan, gapo iti katatrabaho na. Uray nagdagsan, bakla yan na lata. Si kamot, mare. Ken, nakihitam jay kodil na, maray. Ay, nakangis-ngisit mutan. Gagangay na Amom mo ti trabaho na. Ay, awanan Amangan no isukat ni paribadong iti napimpintas ken napudpudaw no kastalaan. Saan mo't siguro akas jay ni kabadong? Anya nga iti ammom, maray. Sapay adu ti checks ijay ilay. Sa dino tinagapuaman ti banang, ito'y po yung sapulan na kanyang gail. Apay kwarog. Imbis ngagbiro kayo mo titipanggadan niyaw, tapno matulungan yun niyang gail. Apay amadanagan ka. Ada nga ron honorarium ni uncle mo. Umanayin day jay, apagbyag me. Kasanon ngay no may baos, when unusaanin na makatrabaho ni uncle. Sa dino nga iti pangalan nyo, iti kanin niyaw. Danag mun kwarog. Napigsapay lang ni uncle mo. Saan ngagnanayo na napigsan ni uncle? Abay, kayat yu kaday, ti agtrabaho latan, uray bakit kan lakay kayaw? Ay agsardeng kaman si ka, kwarog. Agkapi ka no agkapi ka. Dinaksir mo na nakasta. Tamok, tiar aramida. Marikwanang, gatangem man to'y nabati alakaw. May sasupot akamatis laeng. Sagmamano ay mare. 30 pesos laeng maray. Sige, gatanga kunday ta. Tapno makaawid kan. Ay na, agyaman ak marikwanang. Adto ti 30 pesos. Ay na, agyaman ak unay maray. Ay, sa wakas, makaawid ak matlaeng ngayon. Ay, Marituyang. Adaman damagag. Anya day ta, maray. Saan ka kadi mabambannog? Inal daw amang isursor ka itilakom. Kadamot ipaw-paw itni badong mo akwartam. Mabambanugak mo't maray. Agam anusa. Tadyak mo't kayat ngagtugtug awak laeng. Kayat kumot ati makatulong ken badong kaw, ken makaurnong uray basit laeng, tapno addan to usaron may, inton lumakay ken bumakit kamain. Nang runa ket awan mo't tinamnamaen mi apinsyon may. Anyat nga tanga, maribanang. Kasla adda nakitak alakom nga orange asabon, marikwanang. Ay, adda. 75 ti maysa. Mano talaan? May salaan. Mabit lang nga ron Win ay makaurayak mo't ka. Ay pilyam tay baro nga istak mo maray. Adto yan ti sabon mo, mare. Ay, agyamanak, marikwanang. Ay, pakilistampay laeng Anya? Ay, ilistampay laeng. Tabayadan to ni Enteng no maala na ti honorarium na. Ay, na yan. Naibos gaya man ti asin tunghaw. Inka gumatang ideayan ni kagawat ko nang. Muto yan, ti maigatang. Mano ti may sasupot nga asin? 20. Mabit lang ta kita na 20 iti walit daw.
Utangak pa lang ti asin. Tapno adamanan paglod ko. Apay akas tatipan ng kitam kanyak. Sa kaumisum-isum dita. Ay, awan, inteng. Mudto yan ti gatang ko. Tama pa na ko. Marikwanang, umutangak man. Ay, sa anak agpapautang, Maribanang. Amangan no pagpapintas mo man ng ti utangam. Ay, saan, Mare? Asin, ti utangak. Ilistampay laang ka ni Inteng. Sigurado ka? Ay, wan. Ni Inteng, tinangibaon kanyak. Mabitla nga rod tayalaan ka. Ay, naimbaglaangan tanamatin ni Marikwanang. Ay, adamot langan paglod ko. Adto yan tasin. Mabitla nga. Anya ti sisi, ma'am? Ay, kwa, awan, Maray. Agpaludak gayam, Maray. Ay sa anak agpapautang iti load. Ay, saan ko nga utangan? Ada pagbayad ko iti load. Adto'y tinamber, alodam. Nasabat ko ni bakit ising ditadalan ita dungap. Kay? Salsalod-sudan na no kaya't mo kanot ti aglabat tatangdanan na ka. Ay, saan? Jak kayat. Na, isupay ko matitangdan mo. Igatang iti sidaan. Ay, jak nga rod kayat. Sana balay, dadamot ti honorarium mo apagbibiyagan ta. Na, isulat tinam na maimaon. Kasano ngay no maibus? Sa dino ngay ti pangalaan ta iti kwarta nga usarin ka. Binulan ti honorarium mo. Saan ka day? Una, hanggang umanay ayad na dya pagbiyag ta. Ay, katiyan anay ta. Na, Anya ngay nga rod no iso ti adda. Kagawad ko nang. Kagawad! Woo! Anyat gatanga mo, Sep. Umayak agbayad iti utang ko, kagawad. Naalak nga minan tinuraryom ko. Bayada maminan. Ay, kawin ha. Tapos mabarwan man ang tilista. Nasayaat nga raw tapno day gatang ko itilakok. Pasensya kayo. No italang agbayad hak. Okay laeng. Ay, huwag gayam. Agrep-report ka din ni Kapitan iji Barangay Hall. Ay, uwin kagawad. Apay ka day? Ipakipagamtuman kan kwa na, tao may nabayadan tay utang ni Maribanang. Nabayag nga may nanasan ngay may dito eh. Mabainak mo tamang ibagay di Barangay Hall. Tamang ano da may bagana. Ay, mala. Ibagak tao ka ni Kapitan. Kanya nga minintay ko na mga ibagab kanyak, John. Ingka kano bayadan ti utang ni Nanabanang iti Barangay Hall, Kapitan? Da! Utang! Isumati ko na ni kagawad ko anang. Adda kano utang ni Nanabanang kan ko ana. Nagloko ni Banang. Kasano ang makautang? Adamot ited ko akwarta na. Diyak mo man, Kapitan. Ay, agsagana day tapanan. Ay, maamuak lang adakal ti utang na. Makita na. Anyat imbaga mitay ka ni Kapitan, pare John. Imbagak lang, mat. Ngayon nabayadan ti utang ni Nanabanang, ije ayan ni kagawad ko anang. Ay, isumot lagaya makastaon na ti pungtot na. Ha? Apay ko mga gungat ngay. Una, tasan nga trabaho ni Nanabanang. Urayin na lang ti honorarium ni Kapitan. Kasta? Ay! Naimbaglaan nga hintay may kadito tersena, Kapitan. Mano ti utang ni Banang? Umabot iti 2,000 Anya? Adto ti listaan. Kompleto day ta, Kapitan. Na. Agas may dagito nga inututang na. Asin, bangos, karne, sabon, orange, lotion, gatas, tinapay. Dapat ititad ko kankuha na tunggal ibaon ko agumatang. Awam mo intad na kanyak. Ti kunana, ilistak, tabayadam to. Ay, agar aramid na siya Banang. Nagipanan na nga, kadagitiin intad ka. Iso siguro ati pinagman-manicure na. Ay, loko na siya. Di naklangaro din tultulungan iti trabaho. Kasta pa iti aramidin na. Anya nga'y, bayadam, Kapitan. Ay, saan? Saan ko abayadan dagita nga utang?
Makamuni ba nang agbayad? Ha, naglalaingan na ngay. Ay mangibabain ka si kabanang. Nay, anya man ng tibasol ko, aya. Nagasam ta 2,000 batin ti utang mo kani kagawad ko anak. Ket ik-ikan kamot iti kwarta tunggal ibaon ka agumatang. Manulaang mo't ngay ti 2,000 nga utang ta. Bayada mon takal-alam mo't gayam iti honorarium mo. Ay utang mo di bayadam. Makamuka. Anya? Agpadunot ka ita no sa dino ti pangalam iti pagbayad mo. Saan anasaya at atila ang honorarium ko tinamnamaam? Tumulong ka. Naimbag pa ni Marito yan. Ura da ipaw-paw it ni paribadong akwartana. Anusan na ti agisor-sor-sor iti no nyala dita. Di nakman ikumpara iti dayja Marituyang. Punumat. Nagagat ni Marituyang imitisi ka. Nasabat ko manan itay. Nga agisor-sor-sor iti suman. Naibusan ti mantika, inteng. Ay, baka mo ka agumatan. Saan mo't mabalin asya amin? Awan nga rod ti kwartak. Awan ti pakitang danak. Ano nga awan kat ibagbagakan ka nga ang kailabaan ni bakit ising? Di mo kaya? Jak nga rod kayat ti kasta at trabaho. Ay di ka agpili-pili si kabanang. Awan tinala ka at trabaho. Tandaan ang rita. Kasano nga rod nga ilutok ti sida, no awan mo't mantika. Ay saan ako namangan? Makamukan iti kanam dito'y balay. Anya? Ay umunig ka, John. At ibagakan ka. Anya day ta, Kapitan. Ay mga nadalod mo. Apay ka di. Awagan man ni Kwarog. Anya nga iti baga kini Chip Kwarog. Ibaga mamangala iti kanak. Tadyak kayat amangan iti balay. Maasara. Mabit lang nga raw. Tawagak ni Chip Kwarog. Aw, at tuyin tinala kabalon mo hanggang. Thank you Kwarog ka andakan. Apay asahan ka mga ni Jabalayaw? Nagapa kayo kadimanan kinyantibanang? Kasano kami? Siyak amin ti gumatang iti mausar iti balay. Agraman pagpapintas na. Siyak pa taggastaos. Ay, unay ni Antay. Aglablabasan ni Antay. So manipod ita. Sa anak mo tin agumat gatang iti pangkusina may. Kita, no di pa'y lagnakam. Sige hanggang. Tapnagnagam ni Antay. Anya tararamidam dito'y Maribanang. Ay, kwa mare. Nakita ka nakaruro at tilikod ang tibalay mo. Ay, tangdanan na kun ang agdalos. Kabala, Maray? Wen, kabaulak. Sigurado ka Wen, mare. Ay, masapul nga agagot akon. Tapno makatulong ak ni Inteng. Iti kasta, saan na kun nga apaan? Ay, dakkel tinagbaliwam, Maray. Nakaamiris akon, mare. Makitang danak. Tapno makatulong ak ni Inteng. Kan tapno mabayadak dagiti utang ko ken ka. Anya tiraramidam dito'y balayang Kyle. Ay, itay pasap sa pulak ni Antay. Gamjak makita. Nakarekap ti balay may idisimbang petak. Amangan kit dinunan saktak kadagiti balbalikas ko. Nagtalaw sa mutin. Sana nagtalaw ni Antay. Kasano nga amaw masaan? Sa dino tinagnaam itay aya. Nagnaak iti shortcut adalan. Isumot lagay madi mo nakita ni Antay. Ha? Ano tisan ko nakita? Antay jay balay ni kagawad ko anang ni Antibanang. Na, Agdaldalos iti ruot ijay. Tangdanan ni kagawad. Anya ti aramidom dito'y balay ni Marikwanang, Inteng. Dito'y gayam ti ayan mo dungaw. Itay pa asap sa pulin ka. At titiginatan ko ang merienda. Merienda ka pa. Pasensya ka no sa anak-anak pakadakan ka. Saan kan tumot ngamin anagawid idi alas 12? Naimbag mata na panunot mo tinakitang dan. Ay, tapno makatulong akmet ken ka, Inteng. Ay, dakkel tinagkurangak ken ka.
Iso nga ita, bumawi ak. Nasayaan no kasta doon nga. Ala, sa paila ko man. Tapod no ang nagbalbaliw ka. Kastaan na nabanang. Aggagat ka, tapno matulungam ni Kapitan. Takasta tirumbang nga aramidan, ti agasawa. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.